Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri Agri Info y'uyu munsi. Turi tariki 24 Gashyantare umwaka wa 2025. Naho jye wumva ndi Alice Dusayimana. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye, reka tuyahere muri Kigali Today mu nkuru yayo ivuga ko avoka imbuto z'Ibutare zahindutse imari ishyushye. Avoka yatangiye guhinga mu Rwanda mu gihe cy'abakoloni, by'umwihariko muri perefegitura ya Butare, ubu yagiye ikwirakwira mu turere twa Huye na Gisagara. Mu mwaka w'1950 abasisita agronome n'abamoniteragiri bashishikarizaga abaturage kuzihinga. Nyuma ya Jenoside avoka yagiye igurishwa kandi yoherezwa mu mahanga, byongera agaciro kayo. U Rwanda rwazamutse mu bucuruzi bwa avoka, rucuruza ibiro byinshi byo mu bwoko bwa hasi kandi bibyinjiriza igihugu amafaranga menshi. Mu mwaka wa 2023 kugeza mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwacuruje ibiro miliyoni 4,518,229 bya avoka, bikaba byaninjije amadolari angana na miliyoni 8,377 n'amafaranga 83, akaba angana na miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho mu nkuru dukesha Iriba News ivuga ko mu murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero abahinzi b'urutoki bishimira intambwe bamaze gutera mu kuvugurura ubuhinzi bwabo, aho mbere bezaga ibitoki bipima ibiro 5 ubu bakaba bageze ku gipimo cya 35. Ibi babigezeho bafashijwe na Akor Rwanda mu mushinga wabo wo gufasha abaturage gukora ubuhinzi burambye. Abahinzi nka mugore wa Se Valentine na Haguma Medali batangaza ko nyuma yo guhugurwa na Akor Rwanda bahisemo gusimbuza urutoki rwabo bakoresha inyamunyo zabarabeshya n'imibyare mishya. Ibitoki by'inyamunyo byatumye basarura ibitoki byinshi kandi byiza bakoresheje uburyo bwo gusigasira ubutaka, bakoresha ifumbire y'imborera ndetse bakabivanga n'ibiti n'imyaka. Umuyobozi wa Akor Rwanda Munyantwari François yibutsa ko ubuhinzi busigasira ubutaka bufasha mu kurinda ihindagurika ry'ibihe no kubona ibiryo byiza. Akarere ka Ngororero gashima imbaraga Akor Rwanda yashyize mu kuvugurura urutoki, bityo bakitegura guhindura ubuzima bw'abaturage mu buryo burambye. Dukomeje n'inkuru ya The New Times ivuga ko mu misozi ya Virunga gukoresha nabi ibirinda udukoko n'ifumbire mvaruganda mu buhinzi bigira ingaruka mbi ku bidukikije. Ibi bikaba byangiza ubutaka ndetse bikagira uruhare mu ihindagurika ry'ikirere nk'uko abashakashatsi babivuga. Abahinzi bo mu turere nka Burera, Musanze, Nyabihu na Rubavu bakunze gukoresha inyongeramusaruro mu rugero rukabije, bibeshya ko bizongera umusaruro. Ibi bigira ingaruka ku ntungamubiri ziri mu butaka bigatuma ibihingwa bidakura neza. Ihindagurika ry'ikirere rigaragarira mu mvura idateguwe n'amapfa rikomeje kugira ingaruka ku buhinzi mu Rwanda ndetse no mu bihugu bihana imbibi. Sylvester Dickson Bagume, umuyobozi wa Asareka, asaba gukoresha imbuto zateye imbere zishobora gukura vuba no guhangana n'ibihe by'ihindagurika. Gukoresha ifumbire nziza no gucunga neza ubutaka n'amazi ni bimwe mu byagabanya ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. RAB yashyizeho imbuto nshya z'ibirayi zishobora guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, ikaba isaba abahinzi gukoresha izi mbuto mu misozi ya Virunga. Nduwayezu, umushakashatsi mu by'ubuhinzi, ashimangira ko imvura yagabanutse mu myaka 30 ishize mu gihe ubushyuhe bwiyongereye, ndetse akavuga ko gusakaza izi mbuto no guhugura abahinzi bizongera umusaruro. Gukoresha imbuto zishobora kwihanganira ihindagurika ry'ikirere nka Cyereke na Kaze neza bizafasha kongera umusaruro. Mu rwego rw'ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imibare, umusaruro w'ibirayi waragabanutse, aho abahinzi bato basarura toni 6.8 kuri hegitari mu mwaka wa 2024, mu gihe abahinzi bakora ku rwego runini basarura toni 14.9. Ibi bitanga ishusho y'uko imikorere idasubirwaho itarinda umusaruro ndetse n'umutekano w'ibiribwa. Dukomeje n'inkuru ya RBA ivuga ko mu karere ka Nyagatare bamwe mu bahinzi bo mu murenge wa Rukomo bavuga ko imashini zo kuhira imyaka zitangwa kuri nkunganire ya leta zitabagereraho ku gihe, bikabagiraho ingaruka ku musaruro wabo. Abahinzi bakorera ku nkengero z'umugezi w'Umuvumba bavuga ko bikenewe cyane mu gihe cy'izuba, ariko imashini zishobora gutinda kuboneka cyangwa n'izinabagereho, bigatuma batabona umusaruro wifuzwa. Nsengimana Marcel, umuhinzi w'imboga, avuga ko hashize imyaka 2 asaba imashini zo kuhira, ariko ntibigeze babona icyo basaba, kandi iyi mashini iri mu bikoresho bisanzwe byunganirwa na leta. Abahinzi benshi bemeza ko hakenewe kunozwa uburyo bwo gutanga izi mashini kugira ngo byihute kandi bifashe iterambere ry'ubuhinzi.
Inzego zishinzwe ubuhinzi mu karere ka Nyagatare zisobanura ko iki kibazo cyo gutinda gutanga imashini zo kuhira cyari gihari mu myaka yashize kubera ikibazo cy'ingengo y'imari, ariko kuva babona umufatanyabikorwa ubu abaturage bashobora kuzibona mu gihe kitarenze iminsi 3. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko abahinzi basaga ibihumbi 3 bamaze gufata ibi bikoresho kandi agaciro k'ibyo bikoresho kakaba kangana na miliyari 1.8. Dukomeje n'ubundi n'inkuru ya RBA ivuga ko akarere ka Gakenke ari kamwe mu turere tw'amajyaruguru gafite abaturage benshi basezeye ku bukene nk'uko imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare ibigaragaza. Abaturage b'akarere ka Gakenke barenga ibihumbi 8 batunzwe cyane n'ubuhinzi, harimo n'ubuhinzi bw'inanasi, urutoki, ibigori, ibishyimbo, imboga n'imbuto binyuranye. Abarimu n'abahinzi nk'uko Nshimiyimana Barnabe abivuga, yatangaje ko mu mwaka umwe gusa nyuma yo guhinga inanasi amaze kubona umusaruro w'ibyo yahinze ku buso bwa hegitari. Abahinzi bo mu karere ka Gakenke baravuga ko ubuhinzi bw'inanasi n'urutoki byabafashije guhindura imibereho yabo. Mu karere ka Gakenke kandi habarurwa kuri hegitari zisaga ibihumbi 7,500 z'urutoki, hamwe n'ubuhinzi bw'ikawa kuri hegitari zisaga ibihumbi 3. Izi gahunda z'ubuhinzi zatumye Gakenke ifite umusaruro utandukanye kandi ikaba ifite umubare munini w'abaturage bashobora kuba hejuru y'umurongo w'ubukene nk'uko ubushakashatsi bwa AICV bwagaragajwe mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ikindi kandi akarere ka Gakenke gakomeje gukomeza mu rwego rw'ibikorwa remezo, aho abaturage 88% bagerwaho n'amashanyarazi na 84% bakaba bafite amazi meza. Ibi ni ibikorwa bigira uruhare mu guteza imbere ubukungu no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Uyu niwo musozo w'amakuru yacu y'uyu munsi, wakoze kubana natwe. Sinagenda nababwiye ko Sayike ari ikigo gifasha umuntu uwo ari we wese yifuza gukora ubuhinzi cyangwa ubworozi kinyamwuga. Biroroshye cyane rero kuko wabasanga aho bakorera Kicukiro Sonatube mu nyubako yahoze ikoreramo kaminuza ya UTB, cyangwa ukabasura ku mbuga nkoranyambaga zabo. Tuzasubira ubutaha. General Alice Dusabimana. Bye.